engayisho nje into lebaleke kakhulu bazalwane. Asiyekeleni ukuthi uma ngabe siya etinkonzweni sesibe shumane tetshwala. Cha. Lokho asipromote bazalwane. Iya ngemthimba wakho ukuphelele uyokhonda uNkulunkulu. Amen bazalwane. Lokho ngipromote ukuthi bazalwane hamba udade ukuthi ungubani. Ulithi iBhayibheli bathi kuGideon hamba ngalamandla lonikwe wona. Amen bazalwane. Nathi ke bazalwane ngifuna ukuthi asihambeni ngalamandla lonikwe wona. Ungahambi ngamandla lesikafakiwe besokhona ukuthi ifakela wona wena usaphila lapha emhlabeni ngoba cha bazalwane siyathanza kuhamba ngamandla lesingakanikwa wona bese sifakele wona. Hayi babe mvubu kule Jesu uma ka angisho ngalosine idolo Jesu bekakhuphuka inzaba yomuntu ayemthandazweni kunebantu lawo abashiya kunetinto leti namhla kose sithi shiye siyokhona khamba siyokonda uNkulunkulu asikushiyeni lokwetshwala asiyekeleni nokuyojona esontweni asambeni siyokhonda Kristu siyomphakamisa sithi Jesu mfotsane kaDavid esawukele utasawukela uNkulunkulu asikushiyeni konke kunetinto lesikose sithishiye kunetinto lefanele singahambi nato asambeni siyogubha umkhosi wePhasika asambeni siyokhala kanye naKristu uma kathi Eloi lama sabathane athi uNkulunkulu wami ungishiyelani ungishiyelani uma ufika ukhala kanye naye kunalafika athi ngitawubeka umoya wami esandleni sakho ayake ufune lo moya manje uke ubeke kuKristu yekela kubeka kubantu umoya wakho ubeke kuKristu eksena sameni sokubhalelanga ngilo lelanga la Jesu wathengiswa khona ngilo lelanga Jesu la waphikwa khona asambeni mani siyogubha umkhosi wePhasika ekseni ngitoni meme emgwaqeni ngitoni mema emaphathisini etindleleni etshwaleni la nikhona eksengiseni kwemtimba ngitoni memeta ngitoni lanza ngithi khona imfotsa leyo lenge eCalvary uthi ngemivimbo yakhe siphilisiwe ekseni isikhathi asambeni bantwana basekhaya siyogubha lelanga lanamuhla leti 3 April ngilo langa lelijule kakhulu etimpilweni tethu asambeni sambe ngeluthando lo moya wengadimulo awehlele kithi ayawehle ufike wende unshintshe simo lithi emthandazweni wakhe simo sakhe santshintsha asisene ekseni yeJesu ake unshintshe letimo tethu kunetinto lesitawubuya nato uma sitawuya ngekukholwa